TV uboroso bw'umuguzi. Sinsa ni sato mancho muliria aso tuko boiga bwarero bwe Jumapili yiga no gasemera kwananga kwa bere ko gutwara uburiria borobuya kigima ne biro binda na indengo kwarigania asemesa ya mangana maya elinde tosanga sobwamo ngomanye na rebereka okorekana kora chinsemo nyoro mancho muliria yonse naboko yabwate gwetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV ria nenkerubo Frida ni otokubwatenere Barnabas Yondari na boigo Kevin Mogoi kweneke buna chibicha neliogire gwikira sole asinchira ya bene. Karibu sana mwancho muliera tosanga sobwa mugochaka bano iga wika omoelio. Maiga yo monchelia kurwa sensemo ya West Mugrango Rogers Muturi kurwa ira wetera Ensoko TV unana chikumosiro morokyo kurwa sekinyorokia moruga Bosamaro we University ya Pwani uyorenka asokuborwa school fees ona nigo Muturi hamwakanire school fees yo mwako yomo nabo igo kumubugule bosa negali ya Nyamira Express gocha ase skuru yo ime ya Mombasa nigo Muturi amochiri omubunge West Mugrango Steven Mogaka asukulikali uko gocha ase University ya Pwani libaga bweneta kumwakanira fees kolengana buna arweira yo gocha kumusomia bosa iyo etaraikirana Moroki wa Barakonyari nigago kiri getambukiro kyo gosirwa nere Rogers Muturi numurikito Steven Nyariki Mbonde agotumanya Maiga yo monchorere Rogers Muturi kurweira yogocha kumwakanira omwako yomo Barakyonyari omoroki wabo University ya Pwani oyuko nyorore sco asokoburu school fees igorero ikiranirie irerio nabo igo komoira goika ase school eyu wetera Nyamira Express asomochobo songo. Asambali tenko Rogers Muturi ongira eliogo lya West Mugrango lero ndiga iga n'umwanafunzi Pwani University Barak umwana obwene takobe skuru lakini tana kobe skuru esauli yobolemeru bwechibese na oso kurwa family enkongu etali kwenyara ekesi ekintu akebugolia na ndili tukolia lero como beka tole company ya Nyamira Express Premium ense ya Mukurubono elinde mambia aike Mombasa nanda agende eskuru ne school fees tuwakanire full yo mwako yomo kurugabo tuchake kuligyo lasting solution na kimwana yo agokora eskuru asemia kende etatu. Barak Onyari mworoki wa University ya Pwani wo mwako motangani igekerekyo agokere getambukiro kyumoske Rogers Muturi komosira asa airenga na chikokoromo kiekera ikeskuru ibene Marieta Barak Kengo Nyari na maigule story yana kurmaga amaene yasaye androrokani ero onde no muisimi wa Rogers Muturi eliogo ya West Mugrango 2027 ero iga berega kungakanele school fees yane ya 45,000 and one yango mbekale galime paka school Nyamira Express Premium ngike school elinde ngandera na masoma woni ngonkera ni ile promise tingi cheti ongeile lirube ongeile chibese ochi school chiakaniru lakiro monto karoje panto wa minto Rogers ne ryogo ne ryogo lirakonya twins niga kireki ko moba mochiribo kongu obotsenali bwa CDF ya West Mugrango asogota konyo mwana oyu libagerio ko morikirali uko gochese University nganjero gosoma unambara ngeliwa omuntu CDF nagenda mpaka sobo mwana oyu agachikumulia elinda abakonye abana bali tukoliko bwatia bakagenda very early in the morning to CDF office Nyamira kuikira chinsa ibere chiamambia igatuka na baikire ase
o CDF ya Nyamira nabo baboro litukuligima mpaka 5:30 mbanyole tikokonya kundi once mbanyole lunch mbanyole transport mbanyole school fees bachete kuliya urusito abantu ba CDF nabo banyalite bagoja sitoka bagante bimba ile details cyane bibande bya mama nebya tata application letter yane ID yane abana bogete mambi kurusito no kurukwana nganda baka CDF office. It was on Thursday onega nege torro ama ina na wananyalite ko beroro the whole day kurusaine paka saa 11 lunch tiyare ngo aina maguru twachire tene ndu yana ana mutwira nitego igendo gyoka banyarete kondikera neri rube tu isakara tubandikirete bagandei ngo babale bagwakane ebese so wanja kwinonya nekene akinga kanile ebese yu kingo ike school ande tinso ago seru kurwe school nigekere kyo moturi atebire nganya CDF tego chigosomya mworo kiwoyo igarachi kwirege tambokero gyo chikomwaka nde school fees emyaka 3 erebosio for the next 3 years chirijitigale kerena akanireye never honored na inde inche bono nguchakoba gutenenelio mwana oyo kubwatia mangana ya CDF na kigo ikabono West Mugirango agenderete ke masomo abana vale West Mugirango bachandegete batabwati okokonyeka uno mwana unoyo nabange and yet West Mugirango as it is financial year alone mbabeka side 75 million. Steven Nyarikemonde, Ensoko TV, West Mugirango, county ya Nyamira. Kotigana nayo aba MC kurwase hebungi ya North Mugirango oyo itibo Lameck Square ya enana oyo bumwagamo Julius Nyakana oyo bokeira Joel Ombongi hamono mo MC omochore Doris Nyamanga nigoko bomo bamumochire omubungo mukoro o North Mugirango Joseph Kiangoi hamono mo MC omukoro obumwagamo Charles Barongo bagukwana imyakyoge ase ward ya bumwagamo nigo bakanire siasa cy'ubukinyomba amo nicyo kubagana North Mugirango nigo batebire Kiangoi unamagendero taya korete haraikere umubungo rabisi Josh Nyamuko na nigo ubagi hewichi basali taliro liri chibu Nyamuko akurwa na igo eyo siasa nigekereke bamochiriye Charles Barongo ase ukora Nyamuko oyo chorire nabamenye asa marieta nguru Lameck Square onyancha manyekanete buna Nyakianga gosenana ebintu byagerire tuachire lituko lya rero nasengenjo twarocha amatanga alibwetebu amatanga abete asomo omweshimiwa Barongo no mweshimiwa Kiangoi bare ngororo lakini ebintu bakwanete mbyabete biya asogo checheri na kurama muchumboregeti nabono tigangu otigento omweshimiwa Barongo akwanete ore former MCA kerogo tebana abaisi kero basinyirwo borai nabagaka bakurigigwa gente kingeri kobekia asa abantu aba North Mugirango bamwete gochora omochumbe Josh Nyamuko na ande bakamuirani isteoniri MP onyare gochora uchitamubere North Mugirango igo kero gukwane gento bunekyo iga abantu kwarama naba North Mugirango tane Joel Ombongi mweshimiwa bokeira rero na borangire libageri nte ya barai baito baire ngorake barai kerenga kimba bwate chinga kichiabo cyokogamba mweshimiwa Kiangoi nagambete chinga kichiae sai chi generation cha chenjiri twaikire Gen Z alpha ngo chere kurumaega enchira gambete taliera expected ya abantu bande bagambe so naye ngo sabana amairaniri yale getimono okorama noko it's not a good show to our young people namba ibere oborai mboliko ba defined no voice gose miaka gose ebese bunorangani ile unatoa kwa mdomo defines who you are as a leader so nje naye gotebana na beko nyarekana bagakambare bakegamba nyetenta atkwanire yita kwanyora ari bumwagamo era abutete busaime omanye koboro language yebuseri ocha kuramira barai bandegeti it is not proper ntubuna barai
abantu togochorwa abananchi nabo bakwamwa ningoko babera omugambi obo ase emiaka 5 engenje ndoche abantu bakurutana namang'ana teri ngencho ngia tuna abalayi ba North Mugirango iyo ntate kota yantu baminto mwesi ngeringa abantu ba North Mugirango batomanyete twensi ondete yore mogeni utamanyiri igo twari kubatenga onde bwensi okorama abalayi abalegeti abakorigia abakora kende yonsi teri ngencho ngia aigasibo mwaka mogode omongoro komo jumba moteure somo siko moteure Doris magomanya manga obyalire bombo village ntenta etego kwaneleke buna ntu buna bangina twanje tomorembe siasa yeba chakire yo bokenyomba tego tokonya ntagete gotebia my brother musike barongo na inje buna na sokiri bune kwesimbe nkungwe moremu eto koligi chikura ne koboko gokomosi koramo mojumbo legeti uno moisia okuno korama ba North Mugirango bali bapogete saa 12 bagakira omujumbe ajo ashinyamuko abagwakidishe ari bunge ndaite ko bainyoria bamwaga mu baminto mose ko nyora watchman ije twari nyakenimo ekero chikagu chebetwe ekero mwa twagenda so mujumbe nyamuko igagache police station yororo akabeka baskari yororo elinde ko enhance security ina kiato chaite ntubuna bamwagamo ekera gotegerera magania ito oyu go form MP go support nango moore chikura nagambete 1997 kiragamba 1997 track record teyonje bunanje ngo kinaboni gasaba chumbe bagambire North Mugirango asengenjo to chakero mochumbo kuruku Godfrey Masanyo Keli oyo gambe to tigetere gasiae na konyete chisukuru na konyete chikanisa mpaka naone kanisa ngo genda Masanyo begeta mabati ocho mochumbo kuruku nombui ombui gagajite ekerubo eiboni ye kuruku Nyamira National Polytechnic oche nyamuko boni gana bwate track record yo koreta Nyamira University Nyamira nando ise korigeri ebintu akore nabo monta ataneye ekenyamuko korete ekenyo yo korete no yo yagotebia ba North Mugirango ntuanya korra gento kenda korete Ugoskabusio amagomboni gabwatirense miye kenyorogia sengera wodi ya Bosoti sengere bungi ya bumachoge chache maigaye chinguru cy'umuriro wita abancho ababerebe amateyemo asikulinde oyo maberika gutigerwa chingoma chintindi ndeto mwancho murigeria atumirane ya maseyemo no murikito Dominico Nderi nderi nyakongwete nabo tumanya kuruga abo ingikegendete kwanekiwa Mbia mono sana oyo minto Frida Kerubo ekeretoko gochira mase makuru gaiga ase kenyorogia sengera kigutoka gaiga ase wodi ya Bosoti sengera gaiga ase bunge ya machoge chache county ya Kisii ase rutikeri ya reboni ngabuna tokwana iga mategete gaiga banyarko bagosiria banchu babo kyokora nigo tokote bunga nigo omos gakoyo manyarko ba ogwa kwa nomoro rwechinguro westima ase omongino chakomokonya anyarko banero kubwatero nomoroi nero nyarko ba ogosiria obogima bwae korende oyo monero chakokonya ndanyarko ba okonyora chinkoma chiebiara lakini onyara koba okonyora obuboni bwa bwango aseboniga agase no kurwana nere obugima bwa igo chinga kiechigaboni mutoko gochira koruga iga ayamase yemo yotokote inga niga agase ne boniga gose isikorigeri mega yane mwiso gocha my camera person mwiso gocha ngega iga na mogocha ngukwana more tete ochimorigereri egari abaskari abanyanyimbo kurwa ase egetaseni kya ogembo banyarko bagikirana gaiga na boniga mebere niga gasane korusigwa umubiro mutanga nyarko bagokorusigwa nyarko bagokobekwa egari abaskari kenyero chimega gari egari abaskari nere gari umubiro ro nyarko bagokobeku gari oyomo nande oyonde no gasane korusigwa yokogera bali basomerete gose mangane estima aba engineer ba Kenya Power nigo bakagena barigikirana gaiga rikorusia umubiro yoyomo onyare ko bagokwa magari igo onsi nagasane kone kuruga kegima yanyara ko bayekiranire nga pasiririe amagima abo igonga chinse chiga my camera person oisogo change gaiga nabogo change go chaga iga anyara ko bakoranga ngikerike gendrete skora oyino munyanyimbo gweta no mukagiro yomo oyokageira gutwara mwisikomorikari ino mukagiro yomo nyare ko okobeko biara bali bakageire koreta gosikobeka umuriro ryo tanchiri asenchere skorigeri gaiga moske ino mubiro gwetigwa aite anyara ko bagweta anyara ko bakomokonya mubirondo nyara ko okorusigwa korugaiga igonga ekeroro che mase mokorugaiga ino mubiro morigeri mubiro yomonyoroki ogochira korugaiga andake banyara ko bakonyorusi no robono go kobugari nyara ko ba gogo kobu
goikagaria ase enkendu boniga ekere abancho abanyo bakobo kurugaiga mwesikorigeriria wanereye ema director wesikorigeriria esenyenge nereye senyenge nereye gotebekana nyara kobage kubekwa asaya iganya kobage koba connected gosichingulo cyane koba chikonganishwa yanyara kobage koreta eshoki nene kabisa yanyara koba abancho babere banyakoba gusiria amagima abo gomwese gocha nabatokorigeriria gikegenda ta saya iga riata riana ncho ariongata egekone narorira omwaka kenyanyurarire ne mwamatoye kiabere gento gyokumisana kilimo muro tairana ya tairana ore moyo gaki mbia muna sana anake my director isukomore kage ne gari abaskari konyara kobage koenda asenkendu yanyara kobage koimokia emebere wono nige kogenda asenkendu konyara kobaga soka na kogenda kurugaiga isukoragaiga abamenyi bensemega nigo babwate obororo bonge kegima lieta nkoro kunikoras kebwaro jeno yonka iga oyosirane anko yane oyo mwabo tata egenteke giachire chinse cyabano marogo tutamaite nanga gigiacha mubasokano iga estime ebekire ga tutamanyetie senjere talingiya estime ye nero yagera omugako oyo asirire mo estime ye yachi yabwato omugako yekera omongino yacha komorusi ororo omongino yestima nero yamubwata lakini yamuruta omongino onde barenge nero chicha nere kerachi kobwate estime ye gwaye yesengenge yamubwatira nero yamuita bonsi abantu abakwete babere omongino yonde nero nyore tamuruta kango bona abakwete batatu tigo oyo minto nero arakwana tonyere koba tokorora omumura naro nyare koba gogweti ugari andake bekire chipingu nabaskari notebinga nkikeria nero mukagirwa senkeri mbuya mono omurai asa marieta ne Edward Masoti oyo Samuel oyo sire nsokoro yane basiramo na mahokoro omukageru oyo taringa kageire nero korete kebeke enare koboringa Kenya Power mutare gotokonya mwete nonye mechime more merebekire buye bobe egere monyerusi orro abantu baitu bakure bobe bona banaro basabanga akimotokonya andake ntumetie senyenge iganero bakuna yanyara kobage kubaita gosenkere esenyenge nero ba emugako yakuna oturunga na insebona kero mongina cha eratamanyete kero mongina chochi kumukuna ya muruta omongino yo kabere na erocha kukubono a chochi kukuna sengenge na emubutorete byara iga oisoko muri na emuna chete byara iga bogeka igonero ya mukure sengenge yarenge neketi tebe kiri pipe igo mukagero nero korete gente kinto maetebo biamana sana iyo minto Frida aseri bageri ga nyeranga nigo tokoko chiraye mase makuru gaiga ase kinyorgia sengera keko toka gaiga ase wodi abosot sengera aiga ase bunge ya machoge chache ketoko chira mase emo robot ntoka ase nikoro bwatia ase ncherebo ikeranu na chinsa chinge ochimotuka nyago bokonyora ase nchira yobo ikeranu korugaiga ase tobegete kambi kuru chiseme chesengera tubaira ni ase studio ase libageri ga biamana sana Biamano sana mulikito Dominic Ondeli asogotumanya hali abereka gokorekana kurwa senseme ya sengera kunde tokurengora yete yabene gucyase bali baba gusiria abamwe abona boyo kubolia abana inchi kwa pamaiso kera bakobekerwa chinguru cyomurero nakoenekya nga ngubwati abale machikalia aganeire otingana na yo ya mateyamo kurase kinyorokia homokonge imeye wodi ya Nyamaiya county ya Nyamira negere no mogoko maega yogosirwa kwagachirwa inyumba nabo igokonyora bokonyi bokugurirwa bintu bya nyumba no yoralire kurigikirwa kyo senator imeye county ya Nyamira Jeremia Migosi oyo korae kiombegia Jeremia Migosi Rescue Foundation nigo boigo hatumira abanyagitari gokonya amateyo asekirenga yukorusi chinda na boigo kwenekya obachano Mchasa maleta na ngoro butolika mugakanya butie bosinde gonda ire nimbia mona asengencho mwatutarira abanyagitari ase yo minto abatumire Migosi mocha gotoligereriga iga ndubwata bokongu bolemeru kongu bwendagera ntubwatibya nechinda tubwate muchano tubwata sumuchwe kamurancha abantu baminta barayibande munyale ko bamukubwatia umutindo oyo bomanyageta bomo Jeremia Migosi anyale ko bagagotuma abanyagetari gochagaiga anyale ko bagotokonya twanyale ko batogota abantu banyale ko bagwesokia lakini bali ko nyale ko bagwesokia korugudina kemumage kone aiga gongo kwana kurunyankaranga ni village sema ya Masoveti
aiga Jeremia Migosi eseneta ya Nyamira County igotwa gwakeire mbia mono asokoreta abanyagitari gocha gututarire michi yaitu nande nakoira ne mbia mono anene mono abantu bakobori chukura abanene baitu na betakeire rusie gesambo ase Jeremia Migosi seneta mubwatie na inwe tororo buya bwaino muno bwa Jeremia Migosi anene mono emechiende seita chinda njiro tari aoka umwana oyo minte se bacha mwaye chinda chiamenyiro ekene miaka ka kyobole merumbole chinyumba umwana oyo mintare meire korwekera rero pakendagira asogwanje gwa Jeremia Migosi ochake omokonye abande barorere mbaracha muna gwachire Murai wense William Ruto ritkolia rero nigo achakia obwagachi bw'epara ya Adiedo Kubarok imeye county ya Homa Bay ya tebire ya kwamira samatuka mange nigo boigo achakire merobiri emenge ya magendero bunagosia as korosia se chinso chikobeka murobiri oratumeke $1 million ko enekyanga omurobiri yobeire gokoera nigo boigo haigikeire enseme kwamirelia eserikali asekeria tebire nga tebwati agenda ende yonsi Umurai wense ase weekend yeye nigaringe mechi nsemo cha Nyanza asasioririe emeroberio ya magenderero ao ayarengete abamenyi bechi nsemecho litukulia rero gati ya magenderero ya sioria na korata epara ya Adiedo gochia Kababok imeye county ya Homa Bay eya tebire ya kulirenga kentambe etanya kwera na hii barabara ambayo nimekujia siku ya leo. Munajua hii barabara ilianza siku mingi, lakini imekwama hapa. Mpaka nikaona nikuje mwenyewe nione iko shida gani kwa hii barabara. Nyinyi mnanielewa my friends? Sina mna hiyo? So mimi ndio nimefika hapa nijue hii barabara itatoka pale Adiedo ifike hapa kamba namba Karabok namna gani. Murai Ruto nigarure chira chinde cha magenderero uno bwagachi bwegeti gechindege kia Homa Bay okoresiwa wekyambokero gie eferi ya Homa Bay boiga mono bwagachi bwegetu gechinswe na magendererande amange. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, before the end of this year, tutakuwa na feri ya watu wa hapa Homa Bay. Feri ambayo itasafirisha wananchi, itasafirisha magari na itahakikisha ya kwamba transport katika Lake Victoria itakuwa kama inashinda ile ya kule Mombasa. Homa Bay hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mbali na hii barabara yenu, mimi naenda kufanya inspection ya barabara ya Kadel kwenda Kanyatiang. Kuna barabara ya Mbita kwenda Sindo. Mimi nawatangazia sasa tumepata $450 ya kujenga ile fish landing site 3 ya hapa Homa Bay. Fish landing site ya Nyandiwa iko contractor sasa. Fish landing site ya Wakula iko contractor sasa. Na fish landing site ya hapa inayoitwa Mainuga airport yenu hapa Homa Bay. Sasa tunapanua hiyo airport, tumeongeza runway, tunajenga apron. Sasa tumeweka pesa ya terminal building, ndio hii airport yenu ikae chonjo kama airport zingine za taifa letu la Kenya. Mugavana Gladys Wanga nigonera mentiringa amagenderero a Homa Bay na sengencho yokubwatirana ne serikali nigo baye mochirie esemeye kwamiria serikali asogotabane meroberi ndionsi amagenderero gochiase abakenya. Hana track record yoyote, hana mpango ya Kenya yoyote. Alikuwa bunge, one term member of parliament. Kule bunge hakucontribute hata kitu moja kwa debate ya parliament. Hakuna motion alipeleka bunge, hakuna bill alipeleka bunge. Wale watu wa chuki, wale watu wa ukabila, wale ambao walisema wamewekea baba mitego,
wale ambao wamesema sisi si shareholders, wale ambao chuki yao ni kwamba wewe umetembelea Nyanza na umeendeleta maendeleo Nyanza, wale hatuna sana hao. Kuripoteria TV ya Nsoko Erita Nedinamura. Kusika busio bamiriri be serikali nigo bagendete gutarira chinsemo nabo igo kumochio bokoreri bwe serikali nabo igo abarai barabisi bakoragwa n'umurai w'ikia magia DCP Rigathi Gachagua nigo aborire umurai wense Dr. William Ruto gotiagwe sonania nabo igo guturubania ebisasimero Gachagua nigaenekia chinga kichie campaign aso mwaka w'ikiri bubere 2022 nigatumigete kanisa kongaina abakenya kumwakera chikura boigo niga mochio gusagano asichikanisa nabo igo gutumika abanyanyimbo bube. You are the one, after embarrassing our church leaders, who have added insult to injury by doing wrong things inside the church. Pale Gatundu North, William Ruto, ulikuja kanisani na wakora kutoka Thika Town. Ukachukua wanaume ukavalisha vitambaa ya Mothers Council ndani ya kanisa. Ukaenda ukachukua wamama ukavalisha kitambaa ya Mothers Council na wamevaa skin tight huko chini. Wewe ndio ulifanya hivyo. Ndio kanisa inachukia wewe. On top of that, you did the unthinkable against the Church of Christ. You authorized goons and police to attack churches. Goons attacked PCA Mweki Church. Today, nobody has ever been arrested. Goons and police attacked PCA Kariobangi Church. Today, nobody has ever been arrested. ACK Wetima Church, 12 police officers under the command of Wamabosho attacked the Church of Christ with guns, bullets, tear gas, grenades na kuumiza watoto na wamama kanisani. Uchunguzi umekwisha, wewe umesema hiyo polisi wasishtakiwe, wapigwe transfer. How do you want the church to relate with you? An attack on places of worship is an act of terror. Your government has been attacking churches. And then you are here crying ya kwamba kanisa inakukosoa. Na wewe ndio umetuma wahuni na polisi kuingia kanisani kuumiza wamama na watoto na wahubiri, na wewe ulikuwa unasema umeokoka. Hapo ndio umepitana na kanisa la Kristo. Na mimi nataka nikuambie, my brother William Ruto, the church has left you. The mountain has left you. Your goose is cooked. There is nothing you can do. Hata ukitukanana kutoka asubuhi mpaka jioni, you are wasting your time. The horses have left the stable. And it's all your own undoing. You turned against the Church of Christ. To an extent, you have sent goons and police inside the church to discredit the altar, to throw tear gas to women and children inside the church. Tinga kecho boigo nigo Gachagua mochie serikali asogo turbanyo bakoreri hanena sensemo ikisemi nigaene kibuna abarai nigo barentete kisemi cyabosa asekurende bona iga kisemi cyakongire nigabuli abakenya kubasira ilyo koene kibuna ngokonye kabale. Pombe imerudi. Dr. Kalonzo Musyoka, I'm a very proud leader. When I was in office, mimi nilipigana na pombe haramu. Ikaisha, boma sikasimama, watoto wakaanza kuzaliwa. Kweli ama uongo? Tangu nitoke imerudi haijarudi? It's back. Coffee. I did coffee reforms. Today, coffee inalipo mzuri. Kazi ambayo mimi nilifanya. Na msijali, next year, tutaunda serikali, and we have great things to do for you. One, masomo ya shule za msingi tulipewa na Mwai Kibaki
bila malipo, tutalegesha hiyo masomo ya shule za msingi. Masomo ya day secondary school bila malipo tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta, tutalegesha. Mambo ya Linda Mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujifungua, we shall restore. The dignity of the payslip, wafanyikazi wa serikali na wale wa kibinafsi, their payslip has been raided. They have been denied purchasing power. They have become beggars in their own homes when they have a salary. We shall restore the dignity of the payslip. Hii mnyama William Ruto alileta naitwa SHA, tutauchinja na kuzika, tulegesha NHIF na mabadiliko, so that our people can get treatment. Kwa sababu saa hii tuko maharambe kila weekend. Asense moyo muraibe kia magia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigagokera umurubiri wa basae oniko kadi iliyokwanike bunankweli kebale bunabaki chikura oigo muraibe kia magia DAP Kenya Eugene Wamalwa nigo amochia obokoreri bwe serikali anene asense moyo muraibe nse so weswananya nenyegitari ya Nairobi. Create a situation where you inflame the passions of the Kenyan people who are full of justice, and because they are guided only by what the Constitution says. I am not a prophet, but there's no way you're going to nyamazisha Rigathi Gachagua. It will not happen. Because it is his constitutional right to hold opinion, political opinion. And so we will continue to stand together. And I want to tell you, the United Alternative Government will stand together to liberate this country together with our children. And that is why they have come up with the hashtag Tuko Kadi. Let them continue. Let them not allow anybody to intimidate them. Wakija, because on 29th, in another week's time, mass registration is beginning. Tuko Kadi ienee kila mahali. Tuko Kadi ijiandae, because wao walipigwa risasi kwa miguu. Imagine rais wa jamhuri akitoa umri watoto wapigwe risasi kwa miguu. Juzi amekuwa na shida na ile hospitali ya Nairobi. Yeye amepewa nafasi kuwa patron wa Nairobi Hospital. Na anafikiria ukiwa patron, sasa wewe ndio mwenye hospitali. Anaanza kudirect mambo yafanyike. Na ile board ya Nairobi Hospital wamemwambia, you have no powers Mr. President. Ukiwa patron is just a ceremonial position. Nimeona rafiki yangu Irungu Wama yeye ako hapa. Huyu alikuwa PS katika Ministry ya Maji. Yeye ni patron wa hii kanisa. Lakini yeye si kiongozi wa hii kanisa. Kuna Archbishop, kuna Bishop wa hii kanisa, na Reverend Ephantus ametupa salamu zake akitukaribisha hapa. So we want to tell Bwana Ruto, usijifanye patron wa kanisa, uanze kudirect the Church of God. So tuko hapa kusema, msiuzie uoga kama watu wa kanisa. Na vile vile tukija kwa huu mlima, tuataka tuombe watu wa mlima pia msiuzie uoga. Ile siasa umeanza kuona ya matusi kutoka kwa Rais Ruto na wenzake. Wanasema palipo moshi pana nini? Moto. Asense moye chigosori chitimu ibere chia Nyamira South nigo chiagosori mogoroborera sigetigie skuru yugoroso ya Nyamira aseke minano kia busani timu ya Champions 046 nigo baruri makali egoli ya momone timu ya Nyamokenya chigosori boigo chirengete kwagacha naboigo gotinya ebiminano binde bikobwatia bye chitimu icho nagotomanya mulikito Vincent Monda. Motoyo mwali bweke minanekyo Ensoko TV nigo yasangire n'abagosori abo Samson Omariba no mugosori bwe timu ya Champions 046. Ni timu tuachaka chuzi but ni timu ya wazee mkituangalia na ndio toka ni courage kero muntu ole riskaria nchwe field to akomopira erinde tunyara ko ni courage talent yaba bagenderere waka football
ya eme tenene no to kwani ka chawa kawande once bacha to chain to akeso esi no maintain fit kemubere na bako healthy ana bako bingia na ndirinde ngo nyara to ngatu encourage abantu bange bache spend chisa segeti kurigereria game. We are entertaining them and we are keeping them busy. Omariba nigatebire merobere babwate gocha mutwe ase club kiabo. We are planning to do kwanza ngo register tore une club na ende tournament ende onse rabe gushirikia se maybe township maybe constituency hata kama ni county tutaregister na ende to beto go present a team as a tournament hiyo. A future itene to represent Nyamira une county as a game cha county games. That's where we're heading to. So we have a very good team. Nande there ba go improve kerari tuko wa gesoezi abagosari abo nigo bono bakuboria county ya Nyamira ensemo ye chigosari eroberi gose county ya Nyamira ne twale timu ya Samamera ni ye ligi nene aiga Kenya. Samarita Robert Tai jiranje no muchesaji ya Champions FC buna busonge bwata Shabana FC andro ko saba kwaito buna Nyamira tutwale timu ko represent Nyamira locally even at KPL level. Igo the management ya Nyamira, we urge you moso kesi ko tolige team moche gaiga bagaka ona bakuna wako mupira iga tonyole team alinde to promote sports in Nyamira. Ensemende ye club Kenya Mokenya niga bagosali abatebire nigo chigosali cha mashinani imeye county ya Nyamira chirene bitange binge abasabulire serikali esira abasae ilego ke ani obutumiki bwa marigo yo gotinda gati abasae abo. Samarita Nguru John Nyanumba Nyamira iganto batu muchano makaigo na magana igati in fact atunda uwanja tugusaba bali bale concern banyale gotwarigeria chinsa mechi. Hakuna league, hakuna kitu inaendelea. Karogwa na town Bosongo na NH county chinde kuna balls. Gongo sabe serikali ya iteto konye at least na intwe abisaibia bikabirwa nya soleme bichigo jeso mupira gaiga. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyamira. Manchumurigereria korwa soroboti orurwaye Vincent Monda ni goto ikomoelio bokumurikira amaya imeye Ensoko TV asobotuko obwarero kurende ngo benyeria se bali mwachage to mutimo kokora litukoria Ijuma mutimo ko ino oelire tumirane litukoria angyo abiga sabati otereria ba Arsenal manchumurie ko kubarara ndonsi banyira maiga lietaria nenkerubo Frida. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari borio obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia
okugukwa gose okubonchureria bono nabokonyori bagaria bene liyokuraria asegetesenieke asoriguri liyakebosani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchureria 0788666662. Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na ali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ye Nsoko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu production Zeyega nigere chanchai Zeyega nigere kendu Chitaikanke ya beire morero Ayerigere liaga kiaso temeine Ayerigere liaga kiaso ikarazete Morigere lie oyo morenere Dukaga no musani oyo no mubisai Dukaga no musani oyo no mubisai Omoyoyo Moyoyo ne Omoyoyo Moyoyo mochanja Tukumanyani kyukubangirete Tukumanyani kyukubangirete Ay 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 Judasi baba Judasi akamonyunyuta Yesu Judasi baba Judasi akaragera na Yesu Kandi maragoba nkumurware Kandi maragoba nkumonotari Wabisabane mwabiri bubi Wabisabane mwabiri bubi Kuraira ngora yakindanganya Yekuraira ngora yakindanganya Yamono Yesu watene na nache Onyeka yaya ngabambela kinde moyo Yamono Yesu watene na nache Onyeka yaya ngabambela kinde moyo Ababisaba mwiwete injumba tebye abalinya Ababisaba injumba tebye abalinya Namundia timokonyora Namundia baito timokonyora Etaunia jenanganya Etaunia inanganya Ebintu biria Yesu na mentai Chigari chiria Yesu na mentai Nonya nuchusi Yesu na mentai Abana bonsi Yesu na mentai Namba yesimi hakina chenjiae Namba yesimi waikona chenjiae Injenga weka ekodi ya Yesu Injenga
Wabeka ekodi ya tata Uya mono Yesu watene na nache Onyeta liaya na ngabamela kinde moe Uya mono Yesu watene na nache Onyeta liaya na ngabamela kinde moe Yena watene mayaye Yene mayao Talie yane Bikoro tongaire Tukonyara gotarera Nambango weka Namba 44 Aye kuruna nache Ni ukwero siya bosa YouTube moga siya kanganya Korwe taoni Matera moga tinya Banyanda mwaba Mwangetirie para ya yesa idiriti Mosarabu wa Gaki mumbambe Ninchumba tebia ya yesa kolire Ebito miria yeso na mentai Chigari chiria yeso na mentai Nonya nuchusi yeso na mentai Abana bosi yeso na mentai Namba yesimi hakina chenjiae Namba yesimi waikona chenjiae Babisaba Digere liabu na yesa koropa chenta Mchanda kubike mitietie hakina nganya Mchanda kubike mitina hakina nganya Mchanda kutuma seidi hakina nganya Mchanda kubuli na kime tenjenga nganya Mchanda kubiki walasa hakina nganya Mchanda kupuruki hasi hakina nganya Obe, babisaba Uya mono Yesu watene na nache Onyeta liaya langabambela kinde moyo Ya mono Yesu watene na nache Onyeta liaya nangabambela kinde moyo
nonye bono lero bondo gete aba bisabanda bakagete bayikwenga nakure aya namakumya nonye lero bondo gete nabeire moyo tata otwanereire nabeire moyo nyagitali je narure nabeire moyo mwana nana tato otwanereire narure wodi lero na moyo dani borogi ayayiga namatabo wodi borogi ayayiga namatabo tera dani borogi ayayiga namatabo dani borogi ayayiga namatabo ayate wantigende mutanione tidiororo nene odondere ayate wantigende babizabane tidiororo lero monene odondere ire ayate wantigende tarine yaga tidiororo lero odondere ire yeso ayate wantigende mbambwembwe tidiororo lero monene odondere ire iwa deli borogi ya namatabo deli borogi ayayiga namatabo tera deli borogi ayayiga namatabo deli borogi ayayiga namatabo Bana
nyibisego temeyandire kaki ngogongonya ui nakure kaki
kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanashangaa. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanaulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu, ipo siku watabaki wanaulizana. Wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana, watabaki wanashangaa, Yesu Baba, wanashangaa Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana. Wewe kaa vizuri na Mungu, katika familia ya Yese, na nangejua katika familia ya Yese, na nangejua wewe Daudi angeitwa kuwa mfarume, Daudi angeitwa kuwa mfarume. Ndugu zake walishangaa,
walishangaa wakati wa kuinuliwa kwake, walishangaa. Wewe kaa vizuri na Yesu, wewe kaa vizuri na Yesu, wakati unabeba mapacha wataulizana, wakati unavika pete kidoleni watashangaa, wakati unapata biashara China wataulizana, wakati unafaulu masomo watashangaa. Wewe mwamini Yesu, mwamini Yesu, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wanadamu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana, watabaki wanashangaa, mwamini Yesu baba, wanashangaa, mwamini Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana. Mungu akifanya vitu wanafanya kwa ukubwa, mpaka watu wanashangaa. Mungu akifanya jambo wanafanya kwa ukubwa, mpaka watu wanashangaa. Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa upendo, Mungu anafanya vitu vya ajabu. Waliokataa watabaki wanashangaa, waliokataa watabaki na kigugumizi. Mungu, Mungu wewe, watabaki wanashangaa, wanashangaa wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana, watabaki wanashangaa, mwamini Yesu baba, wanashangaa, Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa. Asiri ya nguvu zangu ni wewe Mungu, ni wewe Mungu. Asiri ya uzima wangu ni wewe Mungu, ni wewe Mungu. Asiri ya ushindi wangu ni wewe Mungu, ni wewe Mungu. Wewe ni chanzo cha mimi kuwa hai, wewe ni chanzo cha mimi kuwa hapa, wewe ni chanzo cha maisha yangu, wewe ni chanzo cha uzima wangu. Nakuita Mungu uliyetuliza mawimbi, bahari kasikia na chombo kikawa salama. Nakuita Yesu uliyemuponya mgerasi aliyeteswa na pepo kwa muda mrefu, akawa salama, salama. Vifungo vilivyomfunga vyote vikaachia. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama, nayetupa kushinda wakati wa vita kali Baba. Simama nami Baba, simama. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama, nayetupa kushinda katikati ya adui Baba. Simama nami Baba, simama. Fanyika daraja kwangu Mungu, nipe nguvu ya kuvuka.
umefanyika ngazi kwangu Baba yangu, nitoke chini kwenda juu. Yesu mulika mbele yangu, wewe ni nuru, ondoa giza kwangu. Ninakutegemea, ninakusubilia, Yesu wangu, ondoa giza kwangu. Ninakusubilia, ninakutegemea, we Yesu, ondoa milima kwangu. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama. Nayetupa kushinda wakati wa vita kali Baba. Simama nami Baba, simama. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama. Nayetupa kushinda katikati ya adui Baba. Simama nami Baba, simama. Usinyamaze Mungu, usitulie, wala usichelewe Mungu kuja kunijibu. Usinyamaze Mungu, usitulie, wala usichelewe Mungu kuja kunitetea. Majaribu kwangu yanakuja kama mvua, hayana tarehe wala siku ninayojua. Wanaotaka nianguke Baba wamekuwa wengi, wamechimba mashimo mbele yangu ili mimi ninase. Ukinyamaza Mungu, siwezi kutoka salama. Ukinyamaza Mungu, siwezi kubaki salama. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama. Nayetupa kushinda wakati wa vita kali Baba. Simama nami Baba, simama. Mungu wa yasiyowezekana, nayeweza yote. Simama nami Mungu, simama. Nayetupa kushinda katikati ya adui Baba. Simama nami Baba, simama. Kuna vitu vingine kwa maisha yako ni vya kunyamaza. Siri zako za ndani na mambo yako si ya kutangaza. Na kuona unavyofunguka kwa beshte zako takuumiza. Ukigundua wale unaoamini ndo wanaeneza. Funga mudomo, fyata mudomo, funga mudomo, fyata mudomo. Mukipatana parara pam pam pam, unaropokwa kila kitu parara pam pam. No maana unang'ang'ana ng'ang'ana, vitu zimekwama ukikaza na kasana. Mkipatana parara pam pam pam, unaropokwa kila kitu parara pam pam. No maana unang'ang'ana ng'ang'ana, kaza na kasana. Bwana funga mudomo,
mdomo. Hey Bwana funga mdomo. Fyata mdomo. Nilimwomba Mungu aondoe adui zangu, akaondoa rafiki zangu. Mimi sikujua, nilodhani rafiki zangu kumbe ndio adui zangu. Walichukizwa na mafanikio yangu, wakafurahishwa na matatizo yangu, na wakayatangaza madhaifu yangu. Niliyowaaminia ni wandani wangu, sasa nafunga mdomo. Fyata mdomo. Mimi nafunga mdomo wangu. Fyata mdomo. Funga mdomo. Fyata mdomo. Funga mdomo. Fyata mdomo. Yaniburudisha
watawekwa huru. Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na mali wenu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha
yaniburudisha, nikiruka Hosana, yaniburudisha, nikiruka Hosana, Hosana, yaniburudisha, nikiruka Hosana, hallelujah. Mighty Records.